sign. So, 8x squared plus 2x squared, pila man? G's. 10x squared. Thank you, Jun. Kani siya, 5x minus 4x. X na lang. So, mo ni siya, kung di na nyo siya log, ang tawag niya, variable x. Di ba? Example? Di ba, Jun? Yes, sir. Ano? Okay. Di mo mabilihan tanan. Wala siyang answer. So, okay, mo na siyang answer. How to start? Now we start. And then, addition. Di ba? Kung isunod, addition lang. Pero, sir, subtract. So, addition and subtraction. Addition and subtraction. Sir, question. Yes, question. Property sa polynomials. Saan lang ang property? Distributive property. Bali, distribute ka. Ako explain niya. Okay. Thank you, sir. Kaya ginawa na ba? Nagkaon mo ko. Isa yung sundan. Joke ka, as your part. Pork. Importante kasi mo. Basta, guys, basta inyong sundaan nga ni pork. Ayaw na mo pag spoon. Pag fork na. No joke. Tanawa mo sa time June, ilan na minutes ang video. Uy, post June. Kaya tumis. Kasi ko. 14. 40 minutes pa. Okay! So, example number 2, guys. Example number 2. 7a. 7a. Blockable variable. Di ba ni? Blockable variable ni siya. Dalawang variable. Dalawang variable. So, kung doon ka variable, hindi nyo siya pwede i-combine o lahi-lahi po power. Dapat same po sila ang power. Sir, example daw, sir. So, example, guys. A squared b plus ab squared. Si A, di ba? Si B. So, mo rin siya yung final form. Mo rin yun. Hindi na taka-evaluate na ni. Pero, kung ano siya, mawagyan ko na siya yung final form. Di ba? Kaya, dahil mag-exponent ang isa. Dahil wala yung isa din. So, pwede lang ako combine kung same sila power, same sila degree. Same sila degree. Pero kung ano na siya, a squared b squared plus a squared b squared, kaya duhaman sila kabuok, 2ab squared. Di ba? Pwede na. Or, malaki pang illustration, ab plus ab, so 2ab. Kung subtraction ko, ab minus ab, so na parehas lang value, kani siya, muna yung mag-score ng exam. Cruelty. So, okay guys, 7ab, ano yung combining like terms? 7ab minus 3ab, pareho sila terms, degree. So, pwede ito sila ma-combine. Kani ab, pwede ito sila ma-combine, di ba? Same sila terms. So, 7 minus 3, kailangan 7, constant, ang mga constants, pwede na ito sila combine po. So, 7 minus 3, kailangan 4a squared b. Okay na? Okay na guys? Okay na? Yes sir! Nice. So, plus 8 minus 5, 3 minus 6, awa? 8 minus 5, negative 3. Negative 3. Sulat lang ako para visualize. Negative 3. Minus 6, negative, combine sila duha, 9 na siya, negative 9. Minus 9,
A squared. Mali. A lang din. Sorry guys. A, B. Star. Diba, ayos kayo? Ayos kayo? Okay kayo! So, sa next topic, kaya ito i-triangle. Mag-solve isa kay example na malibog mo sa parenthesis para mas ayos. Makita Dre. Makita ni? Yes, sir! Okay. Copy muna. Joel, check daw sa camera kung makita ni. Excuse daw, sir. Example lang. Ano ni? Makita ni? Kita ra. Sige. Bunsa ko lang. Ano man? Nagkuhan sa clearance. Pila po requirement? Pwede bang pila? Kara? Clearance kung ito sa inyo. Excuse me, sir. Pwede ko ba, sir? Pwede. Pakita yung bulusan. Sarado. Ano daw ba man? Okay ra. Okay guys, gani. Parenthesis. Sige miss. Go first. Dito lang po sa speaker. Okay, miss. Okay, basta Video. na yung parenthesis guys. Ang isa ka term, for example, gani. For example, A plus B minus C plus D. So, imo lang siyang ang nakaparenthesis, treat mo siya as one term sa multiplication. Pero para addition man ta, pwede ito siya ipagawas. Pagawas ano siya. So, ano pagawas ani? So, magalang ka parenthesis lang. So, ang tricky part ay pagawas sa bikas. So, for example, ang imong logic na lang, i-multiply sa sign ang term. So, positive plus positive. Negative times positive. So, mana? Negative yapon. Kani? So, makakuha mo special case nga negative siya, yung positive rate. So, pag pagawas ng mga na rate, multiply na minus C. Minus ito. D. Yan na guys. So, combining like terms. Mas may pares niya. 4y plus 6y. G's squared. 5. Y? Wala nilain Y? Y! Wala nilain Y. So, wala nilain 3Y. 8 plus 4. Negative na bilhin. Basta ko? Negative 4. Small na siya. Questions? Sige, ikaw, nasa Zoom video camera. So, questions, comment below. Or sa Google Classroom, i-post ang inyong din niyo. Post ito. Sige. Video done.